Ngacarakan tinggap. Yes. Sampun puput babawasan inggih sampun anemu gelang pagenu wirasandane sareng kekalih Bambang Ekelauye kesarengin diah anggereni pida betab ida sang kali iantir kang titiang perdiwimbe kadi ulat-ulatane sampun subang pagenu wirasandane sareng kekalih sane benjang pajang lunga riantukan sampun pasti ke galah nyane rahine yang utawi benyang pasemengan ayate lunga mamadak idang endang guru wenten tios kumanti tetujon dan ini wantah ayat nangkil majeng ring dang guru utawi naben dan ini guru dak sinang sudar maning aguron-guron iya teko capacut ngaturang peguru yagan utawi pedaksinan majang ngerengidel sang meraga nabe Cina bakti sang sisia put lajang Pak guru
ruyagan utawi pedaksinane punika makecikne makeciri sampun anemu gelang puput ri sejeroning ngelaksanayang swadharma aguron-guron utawi melajak ini kawentenan galah hidup wengi punika nenten atur runingayang titiang reng daya dri sampun kocap galah kepasemengan dia titiang makadidane dia angring sampun ngawidin pemargin danene joli sejeroning pemargindane dia anggreni ngelingikin jempana utawi joli saneu perengantuk mas manik sesocan sido ngardi teje dahating dumilah sandang bausang ini kau taman ukir-ukirannya nih medaging raris orden parademas sarwa ratna utawi sarwa mirah pinake uperengannya nih Dewa Rajo aku ngar
Mardi kegau anggo punika sangsane menyingat ring kawin tenan dumilah joli masih sane kelingahin antuk dane ya angreni Balayuda petang dasong pemargindane dia angreni kesarengin punika antuk balewadu kawan dasa utawi mekatlah petang dasa diri nepat Dios malih kawin tenane sane sarang papat wiyakti banget megerendotan rek ning nikul utawi negon sane merupa manusia utawi peti Raja busana daging manusia utawi bedine punika sarwa ratna sarwa busana sane utamu dagingane pacang ketemu ring dang guru raja barana raja busana ne punika dan wenten tios wantah paraya katur majeng ring ide sang moraga guru nabe Nesia ngamuk san jatang waduh ne sane sarang petang dasa punika wenten nekan peti sarang papat nesiosan sayaga ngagem ane merupa senjata tios mati kula sarwa
wenten punika taler macel punika sane merupa boga upa boga pari boga gagalisan lampahnyane kang dinuto nikah ngawan tanan tampak yang wang luminta wih dewa ratu gegancangan pisan pemargin sang sani kautus nangkil regi desang meragu nabe ngeranjing ngeri yang titiang risironing pemargi sampun ningcap iriku ring alas gunungnya dahat madergamo alas punika dewa ratu seripit rengkep madur gamu pisan kawin tenanyane make panggih satwa wana semali ke kata pisan kecundukang pun ke daging alas ane merupa beburon gajah wareng miwah paksi sedaging alase sane madur kamu inggih punika utamanya nih gajah warak makemiwah sarwa kagel utawi paksi pada lega dewa ratu aku rikalaning punika ipun sarwa paksi asaur manuk saling melegenti punika ipun memuni walu ya menak punika sepengerau sang sane pacang ngelintang
Om Om Santi 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 Om.